Urukiko rukuru rwagabanyije igifungo cy'imyaka igera kuri 2 cyari cyarakatiwe umunyamakuru Bagirishya Jean Dodier wamenyekanye nka Jado Castar wari wahamijwe icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano rukigira amezi agera ku 8. No kuvuga ko mu mezi 2 ari imbere Bwana Jado Castar azahita afungurwa kuko yatawe muri yombi muri Nzeri 2021. Jado Castar wari vice president wa kabiri ushinzwe amarushanwa mu ishyirahamwe nyarwanda ry'umukino wa volleyball FRVB yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Yaje kujurira urukiko rukuru ari narwo rwamukatiye gufungwa amezi agera ku 8 mu mwanzuro warwo wasomwe kuri uyu wa kabiri kuri wa mbere tariki ya 7 Werurwe 2022. Mu bujurire bwe Bwana Jado Castar yari yatakambiye urukiko arusaba kumugabanyiriza ibihano kuko mu kuburana kwe yemeye icyaha ndetse akagisabira imbabazi. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko ibyo yakoze byose yabikoze mu nyungu n'ishyaka yo gukunda igihugu. Ibyaha Bwana Jado Castar yarakurikiranyweho bitanye isano n'impamvu zatumye ikipe y'igihugu mu bagore isezererwa muri shampiyona nyafurika ya volleyball yabereye mu Rwanda hagati y'itariki ya 10 na 20 Nzeri 2021. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yasezerewe mu gikombe cya Afurika cya volleyball ishinjwa gukinisha abakinnyi bakomoka muri Brazil batujuje ibisabwa. Iri rushanwa ryasojwe ku itariki ya 19 Nzeri 2021 ryegukanywe na Cameroon nyuma y'iminsi 2 ridakinwa kubera kutumvikana ku cyemezo cyari gufatirwa u Rwanda. Aline Skeila Aponario Carolina Tayana Mariana da Silva na Moreira Bianca Gomez bakomoka muri Brazil bakiniye u Rwanda ku nshuro ya mbere nyuma yo kugera i Kigali muri Kanama 2021. Nibo bagaragajwe nk'abakinnyi batujuje ibisabwa mbere y'umukino wari ugiye guhuramo na Senegal ku itariki ya 16 Nzeri 2021. Byatumye rero hafatwa umwanzuro w'uko irushanwa risozwa hatarimo ikipe y'u Rwanda kuko yahise isezererwa. Mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa, Perezida Embalo uheruka gusimbuka coup d'etat akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Umaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau yageze i Kigali mu Rwanda aho yatangiye uruzinduko rw'akazi. Mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 7 Werurwe nibwo Perezida Embalo yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe yakirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta. Perezida wa Guinea Bissau byitezwe ko asura ibikorwa remezo bitandukanye hano mu Rwanda birimo icyanya cyahariwe inganda cy'Imasoro ndetse akanaza kugirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Aba bombi baherukaga guhurira i Dakar muri Senegal ubwo bari bitabiriye ibirori byo gutaha stade yitiriwe Abdoulaye Wade. Perezida Embalo ari mu Rwanda mu gihe ku itariki ya 1 z'ukwezi gushize yarokotse umugambi wa coup d'etat cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi gusa bikarangira upfubye nyuma yuko ubwo yarayoboye inama y'abaminisitiri abantu bitwaje intwaro bagabye igitero ku ngoro ye hakaba imirwano yaguyemo abasirikare benshi cyane ba Guinea. Perezida Embalo nyuma yemeje ko ibyabaye ari coup d'etat yabashakaga kurwanya demokrasi gusa ikaza kubapfubana nuko Perezida Embalo yakomeje kugenda abigarukaho. Mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire yuko Perezida wa Ukraine aravuga ko ingabo z'Uburusiya ngo zitegura gusuka ibisasu kuri Odessa. Yagiye abigarukaho. Odessa ni iki? Reka tubirebere hamwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zitegura gutera ibisasu ku mujyi munini cyane wa Odessa uri ku nkombe z'inyanja y'umukara. Kuri icyumweru nk'uko tubikesha Al Jazeera, Zelensky yagize ati barimo kwitegura gutera ibisasu kuri Odessa. Abarusiya ati bakunze kuza muri Odessa, ati buri gihe bumva basusurutse gusa muri Odessa, ati none ubu ibisasu kuri Odessa, ati misile kuri Odessa. Yakomeje agira ati bizaba icyaha cy'intambara, ati bizaba icyaha cy'amateka. Ako kanya rero nta bisobanuro byatanzwe n'Uburusiya bwagabye igitero kuri Ukraine mu kirere, ku butaka no ku nyanja ku itariki 24 Gashyantare. Kuva icyo gihe ingabo z'Uburusiya kwegera imbere zirenga umujyi wa Kherson zigarurira icyambu cya Mariupol, ariko Odessa kugeza ubu ntirafatwa. Imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanyi byarwo kuva kuri no wa mbere hiruguruye. Iyi ngingo yafashwe n'u Rwanda yoba none yega imipaka y'u Burundi yari yarugawe kubera imvo za politike. Umupaka w'u Burundi twebwe turafunguye, ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibindi hagati y'ibihugu n'ibindi
ubundi nibirebana na minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka biba bivuga ko ibihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na serivisi z'abinjira n'abasohoka. Uyu ni umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu Rwanda Jean-Marie Vianney Gatabazi. Ino nkuru iri muzo twabateguriye handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Kuva kuri no wa mbere imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanyi yari maze igihe ipfunzwe irafunguwe. U Rwanda rwafashe ino ngingo mu rukurikirane rw'izindi zafashwe zorosha amabwirizwa yo kurinda COVID-19. Ntibiratomoka ariko niba nko ku ruhande rw'u Burundi ico gihugu naco kizokugurura imipaka yugawe haraheze imyaka 7 kwera imvo za politike. Inkuru twaza mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cyihariye rya Amerika ryagiranye na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney yasobanuye imipaka izafungurwa yariyo. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2020 hari hafashwe icyemezo cy'uko imipaka ifunze kubera COVID-19. Ubu rero uko mumaze iminsi mubizi imipaka yo mu kirere yarafunguwe, ariko imipaka yo ku butaka ku ruhande rwa Uganda, Tanzania n'u Burundi urujya n'uruza rw'abaturage ntabwo byari byagafungutse. Aho abaturage bari bemerewe kugenda ni ku ruhande rwa Kongo, ho byari bisanzwe bifungutse, ariko ubu rero ni urujya n'uruza rw'abaturage ku mipaka y'u Rwanda, Burundi, Rwanda na Tanzania, u Rwanda na Uganda, ndetse no gukomeza kurwana na Kongo. Nukuvuga imipaka yose y'u Rwanda yemewe n'amategeko irafungutse ku baturage kwambuka cyangwa kuza. Minisitiri Gatabazi yumvikanije ko imipaka izafungurwa ari isanzwe ifite serivisi za gasutamo hatarimo inzira zitemewe abaturage bajya banyuramo. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu kandi yumvikanishije ko iyi mipaka izafungurwa ku bantu ndetse no ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Inama ya Minisitiri kandi yemeje ko abagenzi binjira ku mipaka yo ku butaka bashobora kuzajya basuzumwa COVID-19 mu gihe bibaye ngombwa mbere yo kwinjira mu gihugu. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura ko abagenzi bazajya basuzumwa COVID-19 atari bose, ahubwo nabo Minisiteri y'Ubuzima izajya ihitamo kugira ngo harebwe ko COVID-19 yongera cyangwa igabanuka. Ikindi cyasobanutse nuko abinjira cyangwa abasohoka mu gihugu bazajya bubahiriza amategeko yo kwirinda COVID-19 yashyizweho na buri gihugu. Imipaka igiye gufungurwa harimo Gatuna wari warafunguwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyuma y'imyaka igera kuri 3 ufunze. Gusa urujya n'uruza rw'abaturage ntirwahise rutangira kugenda kuko abayobozi b'impande zombi bagaragaje ko hakiri ibigomba kubanza gutegurwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Uyu mupaka kandi kimwe n'uhuza u Rwanda n'u Burundi ntiyari yafunzwe kubera icyorezo cya COVID-19, ahubwo zari impamvu za politike. Umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze imyaka igera kuri 7 ufunzwe nyuma y'aho igihugu cy'u Burundi cyashinjaga leta y'u Rwanda gucumbikira abakekwaho kuba inyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. U Rwanda rwo rwavugaga ko rudashobora kubohereza mu Burundi kuko byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, gusa rukizeza u Burundi ko rudashobora kwemera ko bifashisha ubutaka bwarwo ngo baruhungabanye. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu twamubajije icyabaye kugira ngo iyi mipaka yose yongere ifungurwe, dore uko yadusubije. Umupaka w'u Burundi twebwe turafunguye, ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibyo hagati y'ibihugu n'ibindi ibyo bundi nibirebana na minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka biba bivuga ko n'abandi ibihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na za serivisi z'abinjira n'abasohoka ndetse na za serivisi z'ububanyi n'amahanga hagati yacu n'ibyo bihugu kugira ngo ibirebwa byose n'ibikenerwa bibe byakorwa. Kuba hari icyo cyemezo cyo gufungura imipaka ni kimwe, ariko kuba hari ibindi bihugu nabyo bifite uko bitegura gahunda zabyo, uko byakira abaje babigana, ibyo byose nabyo bizarebwaho hagati ya za minisiteri zishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse na za minisiteri z'ubuzima. Nubwo amasaha y'akazi yashyizwe kuri 24, hari ibikorwa bimwe na bimwe bizajya bifunga saa 8 z'ijoro, harimo abacuruzi b'utubari ndetse n'ibitaramo. Abari basanzwe bacuruza utubari bagaragaje ko uyu mwanzuro wawishimiye, gusa ngo kuri bamwe uje ukererewe kuko bamaze guhomba. Iyo biza kuba nka mbere, ariko ubu ngubu bije twamaze gusubira ku isuka, twazengerejwe n'amande rero byatumye nsubira ku isuka. Naho ubundi ubu rwose abantu bari bagiye gukora, ariko abantu benshi basubiye ku isuka
kabisa nta kwizera. Amabwiriza mashya yo kwirinda COVID-19 agaragaza ko abantu bazajya bahurira ahantu hateraniye abantu benshi nko mu modoka rusange, mu nama ndetse no mu musengero bazajya babanza gusabwa kwerekana ko bikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Leta ivuga ko ingamba zo koroshya ibyemezo byariho byo guhangana na COVID-19 bigendanye n'uko iki cyorezo kigenda kigabanuka umunsi ku munsi. Assumpta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta, hagati aho bamwe mu banyagihugu bari babeshejweho n'urudandazwa bakorera hagati y'u Rwanda n'u Burundi mbere y'ugarwa y'imipaka ihuza ivyo bihugu bakomeje kumvikanisha ko bahahombeye cane. Mugenzi wacu Desire Hatungimana muri no nkuru ikurikira atugira ku muriri w'agahombo kugarije abarimyi b'ivyamwa bo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke bivuye ku vyamwa vyabo batakironka aho bashorera. Abarimyi bo muri segiteri Gabiro Ruvyagira yo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke barijukiye kurima ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe. Umwimbu uraba mwiza, ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uri kurabamarira. Bamenyesha ko biriko biraborera ku biti kubera amasoko yabuze. Icabitumye nuko